Abisa ururungamirite nchuku ya thirikari ya mukuni norite Aciaca gutiga gutonyera uritingugi na wejani bwa MBOLEO niyo fertilizer indi bareke maabisa baba baejane bari bobongwa Jacqueline Kendi ugite nchuku hiji nitwikite kaumo kandwa na Aciaca na kienigia Aciaca akiuria mutugo jojo gukinyithwa muthia arite jaja ndira kwa mukaira mibuko 580 ya fertilizer ire yumite kiri thirikari nene Samuel Geishma na Chotariria. Warira arimi bakwithagathaga kwandira mbura ya muratho tayari ministry ya urimi gukurukira rongi rwa NCPB ibambiritie kunyagia fertilizer makumbeni mara arimi bakagira fertilizer inu akiamukira nkunia 580 cia fertilizer ikumbeni ria mukuni abisa murugamiri wa ikumbiriru Jacqueline Kendi na kuria atongoria batie wikira Aciaca wejani ni BUBU fertilizer akiuga ati Aciaca no chinyangia ugai BUBU. Fertilizer ni yukite in plenty right now, ni first consignment leo kaya 580 bags. We are expecting more and more na varieties ya different fertilizers, especially 1717 DAP na CAN. Tutikakire Aciaca fertilizer ni to involve politicians kana mauntu mange maria mekiomba kutatiza kuendia kwa fertilizer. Kwa wanasiasa mabanga gucha kuleta ntumao macha kuona bala fertilizer ikunenka kana kuleta muntu acha kunenka fertilizer specifically. Nimenda kuga we have our officers mara mumete kwa serious na tuna Momadhara Kanili County. There is no other person aimwetikiririe gucha kunenkanira instruction no akunenkerwa fertilizer no akanenkerwa thachigana no akanenkerwa rwa mbere. We don't want any politician or any other person gucha kuonania muntu rabati kunenkerwa fertilizer mbere no tuthayo gatwira kasini yakwa nendu fertilizer mbere umuntu rano atina kasini. Arimi bakandikithwa ukurukira mtandao arakinya barabandikithirwe mburandhiru ende batona fertilizer kagita ka bakaona munya wa kwewa fertilizer inu mtari kana message yae ile wandikirwe from subsidy ukonania bags ile ugurite ile we mwandikira ni jio kaomba kugura. NCPB maugire message they are not expiring at the moment, so mtu onde agwatire message ya subsidy agauka mukoni ende fertilizer kambiria kwendwa ile tukanengerwa instructions tia kwendwa akugura fertilizer. Laptop sira tu inasio ni cia kwendia fertilizer zikimunitagwa ni anene ma headquarters ma serious board na office ya governor ile kadwana makamunitaga. The software ile created in these computers put it to such that mbagi cia gurwega na rimwe ngavana kamenyaga fertilizer kwendwa mbagi cia na rimwe serious board and quarters makamenyaga fertilizer ikwendwa mbagi kana rimwe nikenda fertilizers cietu itikaule inenwe kwa we cannot use any other computer. Computer yengi tumika kana laptops ni iria already sina software ya National Serious Board. Baingi ba arimi ibakathite thirikari nuntubo mubango jo to yake nuntu a county ya Tharaka-Nithi kumba guturetera fertilizer especially from Mokoni location in Magumoni ward. Ambuge fertilizer tukametumira ukurima tukametumira wega ngukena muno ntu fertilizer gutukinyira uko Mokoni. Nemenda kuria riu arimi mama mochathane tugururu kana magakinyira fertilizer eno nontu mwachimi watwirire fertilizer akarugura bichichi engena. Kiri reporter weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geishma.